Makiria ma andu igana rimwe mwena wa icigo-ini ni monekanite na murimu wa Dengue mathibitari-ini matiganite thutha wa murimu uyu gututhuka mwena ucio. Murimu uyu uria kaingi umanaga na rwagi wonekanaga icigo iria ikoragwo na urugari wa gikiro kia iguru ta mwena wa Mombasa. Kuringana na riboti irerekereirio ni thirikari ya kaunti ya Mombasa, andu igana rimwe ria 19 ni monekanite na murimu uyu thibitari-ini cia Aga Khan, Mombasa Hospital, Al Farouk, Jokam na Said Fatima. Icigo iria igomeirwo muno ni murimu uyu ni hamwe na Kisauni kuria ni andu 37, Mvita ni andu 25, Changamwe andu 21 na Likoni andu 21. Dariri cia murimu uyu ni gukorwo na urugari muingi mwiri-ini, kurio ni mutwe, gutahika hamwe na guturwo ni marungo. Kungina kuo mwandiki munene wa kiama kia arigitani KMPDU niwe Ouma Oluga ni augite thirikari cia kaunti itirihite arigitani mbeca cia mieri 6 ona thutha wao gucoka wira-ini. Akiaria na Kameme TV na njira ya thimu, Oluga ni ekirite mukonde ati madagitari othe guku bururi-ini ni mambiriirie kuiga mirothi. It's already there's a go slow in the whole country, so yeah, it's already there's a go slow in the whole country. So maybe just to escalate it, and this time not just to a strike, it will be much worse than that. We are considering a number of options. Some of which we may not discuss with you. Very radical options. Ripoti ya Kameme TV, rito riakwa ni Mwihaki wa Kamau.